Variaha TV West Novoro nakushemerwa program reba hindukire debate commission program izi nebirhurizo rya Sunday shahina ziciro ijegarwa mu rwa kabiri shahamkaga gwihanga erizo banatwara umugisha gwo kutayisa omushomesa mukuru owakozero bushomesa akabukoraje kandi akahumura honorably so namuntogu nashango muri nyakabirizi hazabura kimwe cyo na nyakabirizi Ser Nyakabirizi, Ward Nyakabirizi, Division Nyakabirizi, so mbwentu waza Nyakabirizi. Omuka iyo mwami n'omukyara Ephraim Kekomo konka nutuza kutaya isomwa. Mbwenu reka n'wenyinaha yashyireho reka mwakirira. Nakushemerwa mnongo mugurusi a program reba hindukire. Naye nakwakira. Twashemerwa kureba. Amina. Twenzire tubanze twamanye erizina ryawe tutakagire mu bindi nangwa ikigambo Kekomo n'ikimanyisaki otongere kushenure kurigirira omyaka y'abazire banje kwa barmu kikanje manyisa omwana kuhendera nkabucura okay. Bwanya mankona kifandigira auto. Ahi bakoma. Bo bakakimanya batangu bahendera. Bakabakozere munonga. Mukazarwa abana bangahi. Omunde ya mawe. Abinarebireyo. Bakabari abici bashatu n'aboje bashatu. Obwe omboja bo yebariremu hati ukuri wakangahi last born kushimba uriyo wa muheru abazire bo bakabarbaye nangwa umuryankore ma wakashwerwa mu ruganda rw'abasingo okay iba yafu yagaraka amahega okay Tato yagambo bugenyi bamuhingera busiya kwije yazamyanya tetu wafire yataho mukuru wanje who is still alive okay umutema Manuel Kazerero okay almasheruka okay bataho umugezi barakwete elisafu bakagenda nanye nazo. Okay. So umuntu yatata twatwina umukuru witu bamwita Katahinga. Mwe ntatabo mukaga boro kubara naba side ya show yonka ningano bona mix abafuni nanta batiremo abenkumanya bakabara munana hafu mushyomo no mujuma abafiri okay. So wagira ngo umugurisi wawe bakamba mwetoha mbere timo kibara bamweta bakabayina amatama mahango tinkamanye bakamweta Rwantama ere kayo tariyombuza okay abonchi no jangu akaye namatama no assuming ngo akaye namatama mahango abonchi bamasizi nangeryo naye mushwe kuchaka kubacabeke Rwantama ubundi yazarirwa mu ntama tukamanye abantu baceza bakacodeninga akaba Rwantama ncyo okagabuzirwe mwaka ki kandi owanyu hakarinkaye ahankije aho bujaho ubutine bwerakizo bigara bwera wazarwa mwaka ki ubwo ku Rwanda anana mu kwezi kwa 8 icyo takiyembuza konka no mu kwa 8 iwo kashimanyo tako no kwa 8 korota kumanya ciro nkagambirwa mukuru wende watatento kana makuhandika akagira ngo bozaro hakabaho ki ankazarwa no muhara ndejo umusigazi abasigaze becyaro nkabashatu nanabishi nkabashatu obwiro bwa hacyaro hakazarwa abana nkamukago murundo gumwe rafire mushanjo omukwezi kumwe so nobukira bikiro cyo kweze cyawe utarakimanyire konko ukwezi no kumanya kwa 8 okwa 8 mbwenshi omushoma kwa nyonka toye biro 8 byo kwa 8 ngo ntakayeho
wabyangusya munana kwa munana rukumu rwenda ana nagumwe konko mushime no bati twabe odabura uhindura umwaka otyo mushime katahana nebiri okadabure cyakangahi cyakatano hachi ahabwenchi bahindura imyaka wadabura okubinga bakuziba ngo taruyepiye nanga utamushime irindi nango mu kibinde kindi bakabazibira abana okudabura in other words obwiro bwanyu omwana kaine kutahama no kushoma kurebeka ngo yaya avoiding okudabura yagire mpaka na mugenzi we tokunsinga kubara ninkusinga kubara tokusiga rujungu ninkusinga rujungu ati kusinga wine chance kumusigaho umusigaho okay mwango cyo mukaga nkachumiriye banda hati icyo kuba utakashira cya mukaga icyo kubanza cyo kacishomera my friend icyo kubanza kaguri mu gishago umuntu kandi ndisembuzi kuna bani ndisembuzi bashiterefure mungu zacishaye na nyambo nzifunya ukora hihi nishomero nsteka hino nsteka umushaka ru yacishaye okay bashitero mpera gwaza hereye icishaye ngo akera ngutera garuko munda konkiyo takushoma ndakushoma iboryo muri sawe mbuzi mukamwe mbuzi nyinjo wanyu ndikaze ruze ndaba muntu okay banyuma kumba ndi yaho umushejije na wangu atambukono bakamba mutari wabutembere Edward ati Joshua njwareki okashobo wabeno sibo mukokano jwaraki obure ebyene kandi na oruhu naruruja rwa narunaga tipo narunagire hata mshanyi nakaenda kakatanda mitemu mbwenu ngojwara kenda kakatanda zo kushuma okezerka okoka jwarota kabo maraka kakomera uko nyuma usangira ibindi okay uzobina ko mukibino shuma izera ifu twashikiremo tukabanza kwandika mwishomero ki Felisa bagurede bakabanye tenye kikabagaba bakamarieta bata nyakigabagaba saba grade kigambe cyo saba grade cyagaraka najara handa hinacho bugana anda cyacho Uganda okay so za saba grade zikaba ziri nkaza church schools the name church school became afterwards so mukubanze kere saba grade kwahereze yaba church school ina mwenu ekigambo cyenyene ni sub grade konka abanyankore mukamuceta saba grade kandi shiwe utakigambo tukano kihanka sabu tini chaintere na mushemesa banya kushemesa na wakaje saba grade shiwo kara shombecha kanga icyakashate tara kushemesa abantu icyakabira tara kushemesa abantu mazima nkaba kaba geniuses very much so ati omahwar komirwenda atano ne tano tukicha kabiri hashobo kotandikiro yine myaka habo kuboka zarwa kumurwenda nanagumwe hato mwako gwa 5 ne 5 nubwo abeno zo mpitu kotandikiro yine myaka 13 wazo musaba grade bakwatenga romba kwandika kandi hari abashaka kuba biro bankira ababine myaka 15 20 bariyo mbaba kwatsa ekaramu kwandika kandi bakiza mpira futera mpira gutera kabutumbi guru orengo yatero mpira ni ngo gutera nkogwe kunka gukurema naho kugira ngo yocira umuto so saba grade wacu mu mwaka gumwe najenda twashike cya kabiri abana batano batereta cyobare mu cyaki skule ndisho agisaba grade ndisho okay konka fere ya tukatukora cyacho vuga tukatukora muzano riyonza bargamo ngora bargaje mahunje bargacha muhungo mu yabo bargoku steranda okay nona mayira abana bakwirukana n'abarebire abo kutero mpira no kwishongora okay nakunda kushoma
atano ne tano mwazo mu kibina cya kabiri nkayine nte yanjye mwe iyo mbagano uko bagine no ha umugurusaka akaya twatira basigaze bana twabagana buri umwe ihahwende abandi bihawe ibiri abandi bihawe umwe n'abandi bampe umwe okay oboryo mpitu no shenka tunga banyuma nkashanga nyine nte niba baganse zitinkwishukage ekirungi cyaho nkandi sembu ibiri atano n'etano ashome mbu ibiri kashi wiki kayine biro bitano hati ekire kindo ko kibarra badara kayankwata Monday na Tuesday na Friday tinkushuma aha bwaki kashi mutakuri sente yanjye abo kuba wajango ko inembu ibiri ko sembu ibiri after 2 urisizindi ibiri after 2 urisizindi ibiri session chumaisa ngo mu week obumukosho mamwe mirundi eshatu obundo shema mu ibiri exactly oburyo mpi 2 okay nago mazum kunagwa echenkanta kajendro kushoma nkanta kuma no kushoma ubwo mukronje w'amasheruka akata atikira my little brother wagati akaina kanimi twashara na sharamu mtoto warinte zo kushwera ecyari je tinka kimanyaga ya twarinte na twantu joking antente yanje ati yawe jijakiri ati yayitwara bagambo bugenyi ajugente yamatako yemwe n'imibiri nagaruka munabo akabiri omwishomero hato kota kinente zo kuza kurisa so ibyo kuganza yatibe yacu roho wazo mwishomero nagaruka munabo akabiri okay tamu yakabiri yakashatu n'abasinga okay naza kizuba on P3 meanwhile my brother kana kakoba ogonya kushwera ondijo babiri hagati okay twagenda umuyaza kakoba tano na mukaga tano mushanja tano munana tano mwenda yahise nanyera bakizuba tano munana ngamucyakana azamushimisa bashimize P3 na P4 bakiro okay batavere order cyakahira azum 5 ndakagira 5 P4 bakahibiyemo abana 10 cyabugimbi kija every Wednesday ezariyonza kizoba twatwija every Friday tsariyonza na kizariyonza yenyini ekena 3 classes kama bakabaza Monday Tuesday na Thursday murukuzangaye riyonza kubija hand work utyo aho mugenzi katego ayi mwabe mushomera shimuka mutakubasa gukora yo hand work bakabitariyo so mukamwine kutambura kuronda ishomero kai nanke kari wero plan ya government yo bankore ibanda kariyo irindi rikabohe irindi rikinoni irindi kitunga irindi riyonza Chicago. Nyesereza tumureho natugaruka. Boroka yumka humuro tsya program reba hindugire kandi twazo mu Bushenyi district ya Bushenyi rizoba twatayaya omuka yo mwami no mucyara kekomo gonugo mwaye mukora muhando wako bine mbwenu atanu na mwenda ntariyonza angana fortunately cha katano nduwara okay kandi hikushemba kugenda mu cya katano amariyo ganje konga akanyira kicishye ngarakamo mpaka na mushomero nakumusigaza urushemero ati nikusingo ku bantu nobeye
akaheke na mwenda ne hensha na munana ndi wa kabiri omukubara nazana zibanda ikintu cyagwa mutwe no cyamugwa mutwe ibanda primary okay kibura hera hati okay half a girls half a boys hacho ubwo ibanda waza yote najya na my brother wagira akana shomese ibanda eh okay amrugo mwaka ntunga grade 1 yini ibanda average 75 okubara kinana nemwe umwana wawe aguma kusinjire owariyonza atunga nkaga ni 5 amuhero musinga tugaruka hamwe hano mu kibina it was very interesting na hata kiro ari wanye nankabuyenje rubindaho okay cyakahire ampo mushinya tuzombe bena tuzomu junior tshoma amhero kutaka koba kani kundo bushomesa okay so kuwahereze cyamushanju ecyamunana riyonze kayine junior okay so wazo mu cyamunana kutwaragamo choices ngotero kuno kwaye nyonatera ngote shitwamba turi mutuma gwaye nata shitwamba nchikunzire kwanga kunje pikire ibyanga tuzo mukoreje zona Catholic Protestant banyangera ndashwamba umusigaze amusheje umusigaze nawaheze kufa simyaka 5 mushanja afire akadachwamba yeye koro yanje fomu nagisho za digare yaje nakoro amaka matayera mtu wanje tukantarga ku mucyaro twahumuka biri kumwe mushanje byo kwa kabiri bari bakira rukuma rwenda kaganena okay kayini myaka 23 waza chwamba kushoma ubushomesa tekiniko kushoma tekiniko bijenabia okay mpora tekiniko kwano dushomere imyaka engahe naye kanishana n'ubushomesa na senior karishanisa okay abakakoba baza kutawa kushoma itotonteza kushaka kushira imirimo konga cyakahire kumba nishere imirimo ndimbararo ko nankaye shanga mabanta bo kumanya mbone karwa nkujunga kafa karera gambarra cyangwa cyori ndo bakoze isohaho tukora mwere mushara gunatungira first time ndi musekindi ya okora nkahi cyicwamba mukama ry'abana bishomero bakuba hano mushara atkija kunuya twashabaya anashaba mu wax was wonderful mu wax mbarra okay waza kora nkaki kapenta kwa kutekoreje mbaho na hati no makubije nganchikate nanya ndo tumbwira ngo gikwate atumpuyeyo noburhe ninga no butabimanya no bukuru no burhe no butachi bakakwego nakurera umujyo okay ati umushara gwo kubanza bakwazinga shilingi 2 18 sente makumyana esente zo zikakwingana rachi miliyoni nkitane zirigenda ndari 15 masa nkagure nkito agure mpare agure sati agure mukokore kiteteya namugure kikumpurura namutoye kikohe nagura katande kabono otyo nasagazo kujya kwezo kurukwisha what yes kasago sente 5 wazibika he was home kayikuru was tom banka shawo yanje kene kira banka uko kwa hati kakutaro n'ikintu cyakoraga no mutuna kikutotana kikwasa mazuma muntu akabaye n'ibisente bye hanshaho natambura hatine no muyine cyamukwatira okay ukora kwezi kwa kabiri kuheza ngaruka cyomba baza kumarira kushoma tuzumusadi okay amherwa sadi nabatweta
mpande Karugazi Sugar Works banyeta mugenzi we nawe handikaye bamweta tugenda babiri but has the same amount tukore sente zakanya shinge binabi kandi bikera naka billion nk'itanu mazum kazi namani konkazi kujira mu gasho zigera amani konko okazi kozaki bwanyuma ahankazi hafizi izashagireho na nyina zomboje nakana gurutuntu tutumbura wabonera wayekunda nayekunda okay icha twaza umufosia twashoma twahize faso achi oba kwirero gazo murumo ukabota kaherezo kushoma katiri musadi bakabageta vocational employment vocational hate kuturuga kuteza sa umukwiye kumutwerekezamu Uganda trade test certificate kandi akorwa barugogo beje batubuze ikibina cyitu yanashikahika okay kandi kureba zamu bya Sultan Agiri Zoveranda Institute kandi biragahere bitu tubikora tubishika kagumwana umwe bakaba mwita ku kana rugo intereka kushira imirimo bura uko inemirimo ahasadia omusekendia omusadia kuwaheza kushoma ibya serious omurimo gwabura kasho kataina tutira mara ntwe n'umushara ikashugure uko taguma kasho bakaba kuhereza ezo hata majabari bakaba kukosa ngo yeke twazarugaze tushanga ngo abantu barho nzaginja marayo sabiti biri nowe nja Kampala kumba ndiyaho mushija shanga naza kana nakora bundu bucyo atubundi byo batebabetenga wazabona bucyo for the first time kugashitwamba ekoneka ine kireji ukantakaza yoga narabashitwamba ton kutoza bundu bucyo hariyo za basi hariho taxi akaro basi mukamugenda yo muta basi yes kwebe ko mukone ko basi nyuma bashara tushkumtawuni wantu yagenda te airport batera mu ngaro maso banyakira bambe ko hospital yeji yabondo bujo tukora nyombe bank okora mu rumochi yebwa kapente kujoininga kapenta wa wirwaro okay nge bintu nabia hati mukore myezi yanjeje eshatu abambara batanu basheru kuje nda kwa buzo angurete ibintu byawo byone ngaruka emyezi iki ebiri ngo bakusharaho ntikari nda Kampala kora interview mako gutubasitwara kaina boje bakuna uko tagaruka bundu bujo kabamba chikwenda Kampala bandangarangirayo ndana marere na marere ne shangwa he Kawanda okay branch ngwaro murumo tumukashete mu office konka kujya yomte amhungu bakwereza nshenge my classmate babiri school mates abana mu 12 tubanka 20 abana bari mu gurkacho department abandi bari mu bush career tukora kutuba ntumara umwaka tukakore sente mwana we maso ati kutuba turuna marere tandika application cyambugo okay zo gukora ki kushoma ogirecete ngo cyo yongera yo kushoma advance ubukori ya certificate itkati ya certificate ndo kushoma advanced okay tugenda anamusagaza rero nashagiye wacu wito wacwamba agenda umwe wa masaka agenda umwe za kushoma advanced certificate jambo for 1 year still on carpentry okay ito twahereje cyambo for advanced tushoma umwamezi mwenda tubuzubwa nabendi yapandikira
umuyobozi w'akazi headmaster tesokoreye late Professor Adon Tiberondo Okay. atora umushomesa turabushomere je tkomurmo shingi maganana ndabagwa bahare nzantebe bampomurmo abambara bari aba wax Okay. shingi 12 nkora ebiri 18 kubiyahwira kitekate kombara zanga bishatu nkagana mu mwenda sente nkaga tukanza soroti n'ubutaguruka na buti ndasoroti kwate motoka akari nakunywa breakfast yada kunaba kwandeba atonabe onywe obyame shahi 5 shango mu office tukane agenda kwagambira mwiho umugenzera dadi ato ntwasigaye kitande ngaza kura ndaka nabiri ato mukosigaye kitande turakuru nakituzo nanka mu office Tuze gukora. wakana mani manyakubi nabanywa tuzo mu office babara andika kabara na handikira basi umbara according to his certificate shinje binake nana nemwe kadire nyingi mwana we gukora hare hati binake nana nemwe ngwikiriza Atana kakushomesa. Njenya kire bintu hati nkashamize andeba ati Joseph umuza bushomesa nzi Joseph twara Kampala aje nebara atubakwikiza kushomesa ntikare ntubare Okay. atwokane nebintu kuba ibimbe nakwira kubano kwanta kare shinge bitano abene 5 cyamba guruza sitikizire after 2 weeks cyamba guruza tuzisha njampikire Okay. ati Joseph fomu yo kushomesa ya kabiri ngarukayo meno tekate ngo mukikaboke pa shingira shanje 10 abakuru ari batunga bishati 15 binabarinda kuzamu Nyisereza tumureho natugaruka. Kayumka humuro tsya program reba hindugire kandi twazo mu Bushenyi district ya Bushenyi rizoba twatayaya omuka yo mwami no mucyara kekomo hachi wabwencho weno tunga sente nyingi zikazi binge technical education kaira bache kare bakabatunga sente nyingi. Okay. Tunga eno kainza kuba menzama prisons kutuba tukoze interview umusigazo mumutesa mbugara ngambira abe nabishatu kuturebera babantu bana Kameme nyowe esumu nawe tinda birebe abina bitana government bajihamba zikazi renko mishetano rukaga after 6 months ukoza full pay shinji kakaga nari inana runana government bajham baje tinka bireba katinka buhuraga ati orusoroti ndusoroti sokoreje kubajhambire uhaba huki mwakoraki tikagumwa umushomero taraho umuntu watwasiro those people are so good bambi orutaroti ni kurwa bateganisa n'abandi batebara za kafyu wabukora ekiro kuza kureba abana twagumaho konkani twayekeje twaza mutawuni kandi twaza mutawuni y'uruguru mwaguma mu ishomero twaguma ishomero urutaro rukatwarubwire burukwingana ki kuri yaro tizo bar muri yunga urutaro turatwire bwire rwamini na wakahambizo bar makate bakadumba batera Kampala ho nabo bahise ciao. Okay. Ikindi kutuba turi yaho ndeba Uganda na kano jamani Uganda gasi newspaper hati no, I know it was a newspaper by that time. New Vision
ekiriya government Okay. batamadu bati ya Kyambogo tagenda nyawe Mazima. pandika nyiza fomu nguje kora interview nze nkora interview turabaho kushanga bina binisho mbona bo kicwamba shanga basigaza bashatu tuzeyo Okay. tishuma ye one turabamo ya two turabamo iya siri turabamo nza wairaka undija Zambara high school undija za Mukono nangwa kumpeza nakebyo umunywana wanjye gunagamba kare tuwanje waturi ibintu benge kuri yashanga nabona yagera yatungire sente anyeta akari mbare ndipo manager atu n'umushahara tukushwera ndakare tshira tukore ngo tukushira bakazi izori yatunga mu Yesu nubona tunga mu Yesu wo mukashari wibare mukagitunga kabuwe tugamba ubyiyi tujuga anana shanju ne tano wanje mutasi 10 na mushanju uwa mutasa kwa katano uwa mutasi 10 na 13 byo kwa munana tunga maka after 1 year nkashwera nkatacyara kukererwa imyaka nkana na yagenzere Ko ine myaka inga. ashatu nena ikawashaka naho ninyi Achi. Manya wabita mu speed hano wabira kusiya umukazi akakwetegere akatwere hakurinzire ukamutungota kagambo byenye kazayo yamba no condition okota hano manya byo kumanya nebe wata hakarango kazayo wamanyota hukuza etwamanya twatwina abantu nawe kuzo umuntu kashanga ine ukumanya ukotari mireryo ine umuntu ukumanya so kogera abantu bo beno maka bohe aho mtu nabini manyona binda kutayira ntina inareyo tishikayo batagambira ye umushire muze impora shoborere jenshongezi utatwara speed kuna muri hati ochimanyo tangu in that particular area hariyo musho okusho nabaka namurebere uhamurebera nkahi owabo no choka cyo witoka ine umuntu kumanya konke bitaka bigiremo namugamba ko narye nakajinja namugambira ati nda kugambira amazoba gandi ndikari ukawamurebere physically okay ati njya kugambira ndikari ukamureba ryata very fit akonyonga kuriya no maisachi kuriya nkana twarengira nk'ibitoke nkata kwenda kurenga kuza kuriya abo nshonga nk'eshatu katu nabazire bitu twakugira ina kikatuteganise bagambe rumiki okay aho twakoma hiyi kugarako muri nkore yes so kogarako muri nkore mubona n'uwogo oko twiroine okwiha horimi oko ine chetengo cyo mukazi arikushaki omukazi w'emitwe ambo ukwakira abantu akije yari abantu akabura kubeshereka okay nabo bakaba barohoshe abakaza bakura abantu bakabeshereka ngacyo barabonyitera bakabaro so yo kano indo mukazi arkwakira abagenyi kwakire kutasiyeka mazima wabanza wabururiza wareba ubwo mukazi yana basa kukikora ningo kamwerebera wakano kimanye ibyo kuburira tenege kukikwakira kunyonga gamba director nagambira nebyo kwenda shi nawe yangamba director ebye with the shortest days twikirizana okay
so mwazayo batutwera enjugano omubwire burukwingana ki mwagitwa tukatwara ibiro bikatwara imyezi ena ena eshatu n'ekicweka kuma bitiwe nomanyisa omuntu nomureba omwetegereza omu myezi ena oba washaziremu orenga ogu niwo omuntu wokutuura nawe emyaka yawe yona bushobora yagarikireyo manye omuntu tukumushoma ngo wamumarayo mazima nobu wakuboryota omutata kube omuntu n'omuntu mbagira ngu ko tushifu oshemeye kumara nk'emyaka nangwa mbihurire nyuma bazyo shana ngo gira otona orima utwaza omuntu n'omuntu oba orima oba torima hanga obushwere bwamuza kubaho mbubaho bwamuza kwanga ngo wamukama omyezi eno kawarimira omukazi ogwakatano twagitwa interesting so kumwaheza gitwa tukamara omukazi abitemu twakoma ebyahiwe ahihi ninkahi jinja kandi oshemeza wahera kakoreki omukazi wakana akora murumo ki nawe akahereza etamwemu ahereza obushomesa natwamutwara jinja wamutungirayo yatunga omurimo katagwetungira akaraga yaza tukazamana nka wadio yamutuma Madvan Primary School abakabini advantages zabo nabo nawakanyakira nk'omuntu yankunda naye namukunda yamutahiye mwakora mwaragayo ryari jinja jinja takariye tukabantu twatungira abana bana first 4 nashana nanankebi byo kutandika amashomero agita gakizuba mutwizire kubaye mbatandika ekyabagarire secondary schools zabujaga zihe byatandika wabura wagira ekyetengo cyo kurugayo ninga gavumenti yabeta nkijana ashaba nakaho murimo wa bishop bishop atakaye niwe nabinyetenga kandi kuko antinda bimanyire na nyembe hishuba icyo kurazyo atanakomba umuntu wabari bokuza gukora ki kuba deputy head teacher kuri yajinja yo kana ukuranga deputy ningo koro ankani mpende kuri wabutosha ankani nshomesa mpende nga department ya wudugwa kana technical drawing the class teacher chairman wa discipline shani wa music kandi mbasistinga butyo buntu so hatuija chizoba straight nkazari hinda secondary school wajena ka deputy teacher nashangaye mukaza kana ragabugisu rabbe kamadaba ayaba mboni na benka head teacher kata kumanya rimi hata kumanya kuma baziri mbere bakabatinda kugamba nawe nko mugisu bene babigambira nyowe bumba ndiyo kukaho kokwe mpura any politicians banta within 1 year tukatarikana banigana abina bashatu ruhinda mba ndiyo kwe hagati ye ntuza kumara umwaka nguze kaya shi bishoboka atkanye na muresire muntu wanje kandi mamutwara mu zinajya ngo government ne mwera kaya zakaya ngo muza Kampala bampe bara owe kahaya ogenda nkachi head teacher teaching ko school akwankani manya byonde so hateje keta hansi ya diocese government ekatanu kali 15 anda ba Mugabe nzakaye banyakira tukore twakozere tubatire kizoba
bakipromotinga harare ngo yaba institute no mu Uganda by then it cut in only 5 institutes technicals kere Masaka Kisubi Rira Erugoni na Kichwamba only Uganda technical ko it cut in each Chambugo NTC it cut in each Chambugo side eji side ni nanga kahaya bagihindu institute with the following year bagihindura kwereki mu bendo wa de burintura hangasimu